Kolonga long T10 cricket tournament angdung kiti kapathupon. Hamren pen rong cek kaceleng PWD atowar kahinu kilit hupiga jok bihak ekle matum kaningri. Ingdeng hini Ramso Teron Memorial Interdilai Club League kapathu angdung kiti. Kardom pini Adap Abirta long pen nilisami marvelous rong parpi. Nonarjo ikta Abirta angton pen. Chari Sports Association ahin pen kapatir piponsi pini kolonga pathu aklamalong T10 cricket tournament angdung kiti pathupon. Bangso angdung kiti kapathu along. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aluhi Sarpo Aman Pengpen Kachetong Dunalong Karbi Anglong Autonomous Council IM Mongol Singh Timung MAC Darsing Ronghang Richard Tokbi Dongkamuka Municipal Board Chairman Telisram Ronghang Vice Chairman Ren Singh Timung Ward Commissioner Serlongki Viatum Chetong Dun Angdung Kiti Kapathu Along Ki Hayatumaphan Tangka Suri Kep Lapen Trophy Lapen Kerematumaphan Tangka Suri Pho Lapen Trophy Pajirpon. News Text Report Karbi Anglong Live. West Karbi Anglong Socheng MAC Constituency Kaparlo Hamren pen Rongchek Kacheleng PWD atowar kahino akile kilit thupiga jok gari motor Kacheleng kisung ning rijo anpinlo. Pinpur me kedam tang ningkaning koy aprang ASDC Regional Party kachari hut kasemar pon atowar ke vaccine non anta gari motor anparta munit atum anta thang kachelar avipin atowar si chhelat nang bomlang. Hamren pen rongchek kilometer in koira troksi Socheng MAC Constituency arlo rong kachuki sarbang thongke patum aphan Karbi Anglong Autonomous Council mate Karbi Anglong Autonomous Council kacharia hin pen lapusona dimalong towar selam pidam pen rat kedam kerang joy ke jowan kilongji aphan kamat hapon kinang sot. Hamren pen rong chegarong kichikrong put harlong jwe langsomepi rong mandu monjili pendanglok PWD atowar aphan thangnat ke langpon kavia jok Karbi Anglong Autonomous Council pen kipiagari anta pachelengon edet anpinlo. Lasi havararat kapaching thurji pulote kechengsi mate aprangsi towar exip misen kasemar pon avetik ke kaching thoramu an sosesi paphidun chilang puta havararat pen 220. La towar ke memi pe jo khur pe nang ke lider lo pusna duma. Rongmandu আছে আপোনাৰ ৰাস্তাটো বেছি বেয়া আৰু তাৰ পিছত তাৰ অলপ আগত আছে লাংসুমিপি ৰাস্তাটো বহুত বেয়া তাতো মাজতে কেদিনমান আগত গাড়ী একটা পাল্টি খাইছে যদি উঠিব নোৱাৰে আৰু ব্ৰেক কৰিলে গাড়ী পাল্টি খাই যায় আৰু News Text Report Karbi Anglong Live. Non malom so phan Abirta ing ton pon excellent. लीडर कौन होता है जो लाखों लोगों की तकदीर बदलता है? इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप दे रहा है ऐसी गारंटी जो सिर्फ एक लीडर ही दे सकता है। वो भी एक नहीं 2 बड़ी गारंटी। पहली 4 साल बाद कम से कम 4 लाख रुपए में बाई बैक की गारंटी। दूसरी 2 साल तक गाड़ी के खर्चे की जिम्मेदारी महिंद्रा की यानी फ्री मेंटेनेंस। तो इंडिया का नंबर 1 बोलेरो पिकअप अपनाइए और बदलिए अपनी तकदीर। बोलेरो पिकअप तकदीर बदल दे। Dihina mopi puthot Abirta jupon thuik sine Dilai Sports Association pen chipatir piponsi pini Dilai pathu aklamalong ingdeng hini Ramso Teron Memorial Interdilai Club League angdung kiti kapathu padopon pathu chengche aprang karlitang Ramso Teron aphan chikimo pon kedamtang jakhonga chiklo ni phai troxi pen pangcheng ponsi pai pai ni phai pliar nian angdung kiti pathu ponlo kado koveaterang kretrok kapathu angbong pen okke hai ketok FC lapen diamond atum angbongsi angdung kiti pathu pon pupu ke pathu ke thek kache daya jok first half an ke goal chipi un edetsi pajut ponlo apithu second half along nini a goal pendrosi tiebreaker chiturnang koklo tiebreaker ka chitur ahut goal 8 pen diamond club aphan paremsi ok hai ke tok FC championship padam bangso phi nong eka pajirang deng ahut angdung kiti ka pathu along kerema tumaphan DSA dun maipu bidia ingleng arideng pen trophy lapen tangka pajirlo lapen ke haya tumaphan VDC chairman Chris Rongphar arideng pensi trophy lapen tangka pi pajirpon. News Desk Report Karbi Anglong Live.
West Karbi Anglong Chinthong Educational Block kapar lo hamren ben kilometer kre thom kahilo Phanchi LP School along pherang ke kahumri dampen alar lo kapethan alam ki kiklang Laki Phanchi LP School asai hemlo labang so school along pinanganing kan pen thandang amethang sai ka chedam desi anut kapre gaphan anam ki pensi lok pethan pon bom pusi Phanchi arong arat pen than Sige than bi bo. Ke than ve ka nang ji bang amal lo. Sang pi tang pi kona rong so lo la ga. Phanchi amal lo. Non kona lo lo la ga. Ro ma chi ne da halong vi le. Halong ji ve si do. Na so dar ke than pi bang ke kumat lo ne. Kosten tisto. Kona rong so lo la ga. Phanchi amal lo. La so ajok bang so school aphan ningka che theka vedat ajoini methanga hem adung school do kok povai phet setami acharansi toidonang koklopu kaning ripen chethan Na to ma suma da ke thon dun puma ma te ong nung tung ke la ke than pen jok to long ka pe ke thon dun thu puma. Along pe ke thon thu na da ke than mi hoy a posi along pe ke thon lo ma se da bai kom hoy lo Na ri to ma suma ta da ke thon di ta du ma. do ba hin ni lo ba hem bi de Da ke school mi det pusi ke than ke me pol ha di. pherang ke tumpen kahumri damahut kelong dam atengke askola hem arjia matsi ave pinason lo Karbi Anglong Autonomous Council Education Department atum methanga sai ka chiklem kapisik pen kenang sot binong lo nona tenglo than bang atum ahok pet pen luka che than dam ave pulote hawara rada phan kapathang dam chi kalisi kapang ting dam asonsi nang mandet po Anh mình xem ponte bang pharu hai hui ta do yuma. Bang pharu le pesa bang hoket be do ji. Kan to bang le mi sem te hela teachers me hok le. Manon mang teachers tum hala min teachers me bang de ting mati. Alar than di po man ke Antara Agustin tisu puke kelas ko anda nang ka chini ka porhi gela. la metric part elbo ke pase. Metric bang pase elbo. Mala kan se laron ko. Pinpur me government pen chokomar kilongdun nangji pulote kapor hi angdeng intui unangji la pen teacher eligibility test mate tet sita ki unabang phunangji pusi government pen hangpon lo labang so atengsi aseke ki endonatum sitame ki unatum do olo kacharli ahin ansusi kapaphrang tekchi aphan gunat saf sitame pidolo alar kache toy chada bang phu pen ko ansi lo than pon thengji make kacharli auso maratuma phan karju penta chini unji News Desk Report, Karbi Anglong Live. Adap Abirta bangke lapan sekang ton iglo domi thakme kardom.